Batutu peut bazako évoquer makambo ya dialogue, Tshisekedi ne veut pas écouter, et nous apprenons encore que Uvira, comme je vous disais en titre, est passé sous contrôle complètement de Corneille Nangaa. Écoutez Willy Ngoma en direct d'Uvira, Aza relancé message awa bandeko nanga boyoka Willy Ngoma qui s'exprime en direct d'Uvira. Uvira tupo Kongo tupo boyoka nanu boyoka lisusu Uvira tuko boyoka Uvira tupo Kongo tupo Atia kwanza nashukuru Mungu, tena tunashukuru Mungu kutanana hapa Pasai. Kwa mara tulikuwa tunajua kama tutania kutanana hapa kwa hizi saa wala dakika ni bongo. Kumbe neno ya kwanza ni kushukuru Mungu. Kwa maana Biblia inasema ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nasi tunapaswa shukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati ya ndani ya mtu na kutukana mtu hawezi kuogopa kitu. Ndio. Hapana. Sisi kama tuko hapa tuwezi kuogopa kitu. Hatuna deni na majirani. Lakini kama jirani anakutafuta hakuna shida. Utayua gesi na wewe utafanza. Mimi tusitegemee hizi sila. Sila ni bure, Mungu ndio sila. Ndio. Ule mwanangaza na vimba, niko na karashi, niko na manini. Bali tuambia niko na mavio, sasa zilienda wapi? Kumbe sila tuko nazo. Lakini tusitegemee sila, tutegemee nani? Mungu. Na wakongomani sisi yote, wazalendo yote, jeshi lote la FRDC, mwenye anajiita kwa mzalendo, na ule anajiita kwa tapigania nchi. Acha avantie, twende mbele tupiganie nchi. Hapa kuna majeshi yenye ilikimbia huko, haikujua ilikimbia nini. Biko ma confusion. Tuko kule mbele na viongozi kama basoda bamwa banaanza rudia. Kuko jeshi lene lilikuya mbio, manake kama ni usazi kama ni nini atuyuki. Balikuya tu mbio. Sasa na bale bengine balikuwa kuma position kule muplene. Nabo bakafika wanafuata ile mvuma ya benzabo. Abajue benzabo banakimbia nini. Banakuwa panike. Sasa na ndo ile saa tulifika kule tukaongea na generale pale, anasema hata kiongozi Makanaki tunachanganyikiwa. Kuko basoda tu banaenda banafika kule, kwanza uliza bakomandabo biko wapi, kumbe banaacha bakomandabo mupleni. Bule musazi wene bulilogote waka kama mumabare kama mumfereji, banaenda leta basoda, kumbe ni biskuiti, baikuwa hata biskuiti, bebo ni biskuiti. Sasa ndio banakuya mbia mko nakia piga masase ile mafantire ile. Me tungi bapigaka hapa maîtriser. Ndio nikawaambia ongee na viongozi. Voilà. Niveau. Ce qui s'est passé à Uvira, causerie morale avec le peuple, montrer leur présence dans cette ville contrôlée par l'AFC de Corneille Nangaa. Donc Nangaa contrôle déjà Uvira. Malheur à ceux qui doutent encore, à ceux qui croient que Tshisekedi est encore là-bas. Je vous informe qu'ils ont tous pris la fuite, la foudre de Scampert. Mwana bendana nzela bakei et banité. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, au moment où tout ça, on a nos vidéos, ba militaire ya Congo, misusu ba. Beaucoup de témoignages. Il y a Monseigneur, il y a Uvira, a web sabino témoignage que ba militaire à Congo, ba officier ya Congo, misusu ba koti Burundi, misusu ba ke côté à Kalemi, misusu ba kimi côté à Tanzanie, ba kimi ville etikali nango polele mutazate. Donc, qui me confirme. Mais Tshisekedi est un orgueilleux, un autant. Bazako sengaye avec ba démarche tout ba avec basali awa